Ayag tala ka! Ni Hulyaw ti rumbaga pakiasawa ang tabak ng dayjay. Ngam tatang. Ay napintas to ti biyag mo iti sidong ni Hulyaw. Agbiag kan to akasla doon niya iti pudir na. Iso makikalay sa kakin ko nanay. Kaya tatang. Ay, sana natangkin ti ulo manay. Basta makikalay sa kakin ko na. May sala kumatisaw. Manay, umay ka, agad datan tarabiin. Sige. Umuna ka na maturog. Sumaruno akto. Saan kan samot ang naragsak? Kalkalpas ti kasarta. Umuna rabi ita hanggang nakalidliday ka. Saan? Nasakit lang amin ti ulok. Ay ilutak ti ulom. Saan? Na, At adangag sakit no mailot-ilot. Umuna ka na maturog. Tas sumaruno akto. sana ka makaturog no saan tangag kaabay manay. Alan, umay kan. Time ton bigat katiyawid ka ni Jibalay ko. Ala, maturog kan. Sa anak pa yan makaturog. Agtugtugawak pa ilaang dito eh. Manay, umay kakit din. Di ka di makauawat! Ha? Manay, anya day ta? Awan, tatang! Sige. Ah, Agit tatang nga roden. Agtan na ka nga minan ah! ah. Ay, ayatan ka, manay. Nagyaro ti panangarakop ko kan ka. Arakupan nakmet Nadagaang. kaya't mo tapay-payan ka. Saanan? Ah, Maturog takit din. madamdama pay. Makaturturog ka ka din. Win nga rod. Madamdama pay. Manay, ay ayatan ka. Pilit na tatang kanana nga daytoy alak kaya palo ti pag-asawa. San mo't nga rod nga isuda ti makikaida? Ay na, bakalaksan daytoy alakay. Pagtala ka man. Di kag sangit-sangit akasta. Magimbagam ti pampanunutan may kanina nang mau. Apay rubo na ka. O pagsayatan mo ti magbagamay. Agsagan na ka. Tayawin na ka ni Hulyaw. Ijayan da kalabalay na ti pagnaadan yaw. Ay na. Anya ngay nga raw numaisinakan ka na kamay. Daytang nga rod kat. Nasakit tinakam ko amang panaw kada kayo, nanang, tatang. No apay ngamin nga impaasawa da kadagos. Kadyak kumapay kayat ti makiasawa. Di tan tumitla ti turong na. Nasaysaya atin na ni Hulyo ti pakiasawam. Ngam tay makatumpong ka ti tay ti di mo am-amaw. Kaya nagalas ti ugali na lalakay. Ay bag ni Hulyo. Tanalawa ti nagana. Adapay lugan na. Dakkel ti balay na. Di abroad dagiti duwag anak na. O anya tamaw no alaan na kantoy di Amerika. Amumay ti kinarigat ti panagbiag tayo nakaw. Uray ko mano nakaadal ka ngam samay. Dayayan, pinagandaran ni Julio si Lugan. O pagkayon sa nanak ko. Malaos to daytan. Ingkag luganan. Bakit? May kan, tay palugan tati anak ta. Wine! Mangan kan manhay. Naimas tin dasar ko ataraon. Nalae nga agluto ti babaunan dito balay. Saan na ka mabisin? Anyat kayat mo akanan. Awan. Nabsugak nga rod. Anyat imbusog mo kadi ka mat nang nangan apulos. Oray merienda la kuma kadi ka pa'y nangipaunag. Awan ganas ko amangan. Apay ngay. Basta awan ganas ko nga rod amangan. Kasta. Di napasbastusan na kasta. Julio, di mo musantimak. Saan na siya ti pagpungtutam. Tamaibos ti pasidyak iti kastangar aramidam. Julio. Pagkipot ka. Agyaman kakit di tayong kasar ka nga ure mamirmiraot ka lang. Diyos ko. Nagdadakal na iti mata na. Kamot-mutang gayam dito yata ako na makaungat. Mangan kaun no saan, ha? When Julio,
anak ko na. Masikog akon, Julio. Okay. Apay nga rod, asan ka naragsa ka mangipadamag kanya ka masikugkan. Ah? Ah? Kwa. San man na? Madilang amin tiriknak. Tati amok. Nasingput ka. Ngam sumagmamanupay la abulan ang nagdenata. Ngam nagbaliw kan. Nauyong kamit gayam. Basol mo matlag no apayan na uyongak. Masurunak iti ugalim apakipot. Aywanam ta sikugmaw. Di kag bisbisin. Tapno sana mairaman nga agbisin ta sikugmaw. Nawatam. Uuen, Julio. Kili, anak. Adda pasalubong ko kan ka, anak ko. Anya day ta, papa? Dahito man, paborito mataraon. Hamburger with soft drinks. Adda pa'y chicherya. Mangan ka. Wow! Thank you, papa! Julio, sana nasaya at iti salon at no kasta ti kanayon nga ipakpakan mo kan ni Kelly. Apay sabidong ayaday tata. Sana nasayat ako na manay. Makadadaal nga rod iti salon at no kanayon ti kakasta akan kanen na. Aha, nakasao ka man. Sika ayati gumatgatang iti kanen na. Uray may sa piraso at tsukulit kat di mo pa'y may gatangan ta anak mo. Nagsasao ka kunamlan si Katibus, Kung nan sino ka. Apay, si Katibus iti dayto apagtangan, Nakado ka manan, Julio. May sa pailaang timbagak. Nakasangapulo iti na ibaga. Kahit. Anya nga rod, ti kahit mo mapasamak nga. Papa, mama, aga pa kayo kadimanan. Wen! Bayam! Ta sumapulak tumot iti pagtrabahwak. Tapno di ka sumanao akasta. Amo ka! Baknang ka! Idinto ta siya kat pobre aklaan. Julio, agsarita taman. Tangay dandan ni inal daw meten nga agapata. Apay no, agsinatalangan. Wow. Tas si kagayam, ti kumari kiti sina, Ay kadwa na. Day talakayam. Sina no sina. Ngende. No damadamag mo sa bali nga asawa. Di ka kundi reklamo, Wen! Awanan bibiyang ko ken ka. Basta di na kumamutan bibiyangan. Ay, agpanunot ka na imbag. Di ka agdarasudaw sa nakaw. Basta man jakon nanang. Nauma akon iti ugali da a Julio. Pudno asa anak akabkabilan nanang. Ngam ti emosyon ko ti maparigat. Kay, kasano nga roda na nakaw. Diyak kayat nga ibati ti anak ko kini Julio. Isua dito'y balay ti pangibatsak iti anak ko nanang. Makigasang-gasa tak ijay syudad. Maanusam nga tati trabahom dito Medyo narigat. Ang dakal ti datong. Kunaknoan niya at trabaho tinyawag mo kanyak ngam. Club mo't dito Oy, napintas ka may laeng. Para ayab ka lang kadagiti customer. I-assist mo la ida. No kasta. Sa anak nga agpa-i-table kadagiti customer. Si Cameron. Amom, depende la daytan. Si kaano kaya't mo ti agpa-table? Mabitla nga. Kasaritak ni nanang ko. Isuto'y umawawag. O sige, mapan ka pa lang nga rod, iti rice rom. Tapno mangag mo ti inam. Hello, nanang. Ay na, anak ko. Ay, saan na kami paturugan to'y anak mo? Sangit na sangit. Sikat isap-sapulod na. May pa'y sinukon ni Julio. Ngam di na kaya ti sumurot iti amada. Si kamay tisap-sapulod na. Ibagayo ta agawid ak tumutlaing nanang. Ay, kasarita man Sige, nanang. Hello, anak. Hello, mama.
Kaano ngay nga gawid ka? Anak, agawid akmat la dagos. Wan. Agawid ak tuwan. Ala. Di ka nagsangit. Sigati kayat ko kay da, mama. Wan, agawid ak to. Manggad pa ni mama. Wan. Basta gawid ka na. Sige, anak ko. Ala, babayan. Wan. Ala, maturog kan, wan. Basta ti panunutem, adaak lang iti abay mo. Ah? Sige. Bye, anak ko. Ti anak ko. Wow! Nagmayad ti music. Oh, kaalaak na ita music. Wow! Come on, partner! Sumala kayo mat nga mina. Loko kayo ha? Buy-buyaan dak matlatan. Hoy, balay! Gusto daytan. Yung kakanupay aginan ako na ni boss. Abay aya, trip ko nga rutig sala. Saan na natanggat yung ulon? Tama nga no, ikatin na ka ni boss. Nalpas kan. Okay. Okay, guys. Tomorrow again. Bye-bye. Hello, anak ko. Kaano nga'y nga gawid ka? Sana ko nga gawid nanang. Kasano nga ron nga'y ti anak mo? Kailiw na kakanawon. Mala, kasaritam. Ibagayo lata na tsak makaawid nanang. Ay, basta kasaritam. Sige, nanang. Hello, anak. Hello, mama. Kaano ngay nga gawid kayo? Agawid akto no? Awanon ti amam. Ha? Papanan ni Papa? Ay, basta. Sige. Tani, adabay aramida ka na ko. Bye. Awanan, inidapnan, Lola. Na. Hay, anyan jay inam. Apay ngay adi mo agawid ay. Saan tayo siguro nakayakayat ni Mama, Lola? Ay, saan apo? Kay kayat na tayo. Makumikum la siguro at talaga iti trabaho na, apo. Ay, makonsensya akpay lakay. Mapay, bakat? Una, tapinilit ta jay anak ta, anak asawa iti saan na ngay ayatan. Iso akas jay ti aramidon na ita. Binaybayan nan ti anak na. Para matlagan ko ti pinanunot ta. No, kasapulan nga kidaw ta iti pamakawan para iti dayta. Aramidon ta. Basta sublian na ko man ti pamilya na. Ewan nga rod lakay. Kanayon mo't nga ibagakin ko na dayta. Kanayon ti panagkidaw ko iti pasensya. Gapo iti panang pilit ta idiken ko ana. Kasi mo't apo ko ta. Binaybayanan ti inana. Oy, awan ka din planong nga agawid. Hawanan, friend. Dituya ko ni Tiagnanayon. Apay, di ka mailiw iti anak mo? Mailiwak mo ta. Anya ngay. Aganos kami Diyak mo't nga rod ay ayatan ti amana. Hay. Sa anak anaragsak iti dayjay a lugar, friend. Dito iti ayan ti ragsak ko. Kili anak. Umadanin ti panagturpus mo iti kuleyo. Uwan, Papa. Kat agyaman kada kayo. Awanan yaman na. Pagrebengak ti mang paadal kan ka anak ko.
Kat agyaman akmat. Tadi kay nangasawa iti sa bali. Nga uray pinanawan na tayo ni mama. Mabay na ka anak ko. Kan talaga nga impamaysak ti atensyon ko kan ka. Agyaman ak, papa. Nakasingsingput ka kanyak. Ay, Oh, apay akalata nagsanaay kayo. malaglagip ko ni mamam. Pabasulag ti bagik no apay pinanawan na ta. Ha? Aklunak, nagbalinak anaulpit kan ko na ide. Basit labindot na ungtak adagos. Papa, Sapay la ko ma, tamapakawanak pa iti inam anak ko. Ay na, awanan friend, bumaketan. Awanan ti mayat amang itebel kadata. Wen nga rod, uray pagkapela ko mati maisapulan ta, friend. Awan. Ay na, narsaak tamutin akas labulo, bumaketan. Kat, anyat planom ngay, bakla. Agawitan sa laeng. Tayin talangan agmula iti kamuti. Wenen awan mo't balay ta dito'y Manila. Iso nga, agawid talaangan. Wan naimbagan ka at adadya asawa kan anak mo asang petam. Siyak ngay, agbababawi akasan anak ki asawa. Ay nangasawa ko na kuma. Nanang! Ha? Ay, manay, anak ko! Sika ka din day ta. Nanang, siyak nga rod. Kumusta kayo? Ay, anak ko ay. Apay nga itakalaang nga agawid. Apay adi may pulos na kontak ti cellphone mo. Ay, malala, sumrek ka man pa eh. Agyaman ak, nanang. Nang, ay na, anak ko, itugaw mo pa eh. Pakawanan da ko, anang. Nakaliwayak. Di kay nasangsango nga inawaganan. Tatilatan trabaho tinasasikaso. Ay, anak. Pudno aya, club ka naw tinagtrabahwam ijay Manila. Ha? Nakaamuan nyo na, anang. Isaw, tiagwarwaras dito'y lugar tayo. Ada nga ta nakakita ken ka, ijay. Uwen na nang. Ayan ti anak ko, ni Kelly. Aday di balayaw. Nabayagan nga ijay ti pagnanaudan na. Ha? Kasta ka dinang. Manipod nag-high school. Kinaykayat nan, tinagnaud ijay balayaw. Ta siyempre, maitid amin ti ama na, ti kasapulan na. Kailiw kung ti anak ko nanang. Ay ka, agawid ka. Tapno makita na ka ti anak mo. Nang, kasla mabainak mo. Alaki idin. Ay, umay ka. Ta kuyugan ka. Mapanta, ije balayaw. Agyaman na akta nagawid kan manay. Ay ayaten ka pa lang aging kaita. Inururay mi te panagawid mo. Pakawanin da ko, Mahulyo. Gapo iti papanaw ko. Sabay ko matamay ka na pa iti may sagon daway. Ay ayaten kalatang asawa. Isu nga urean niya't nagbasulam iti kalabas. Mapakawan ka. Kat pakawanan nakmet. Gapo iti kinaulpit ko idi. Amok. Naulpitakan ka. Isu apimanaw ka. Julio. Aywan. Ayan ti anak ta. Aday Jesseled. Ingka kasarita. Kelly, anak ko. Anak, malasang ka talagan. Nagpintas ka abim malasang. Dakil kan. Wen, mama. Balasang akon. Kat
Ubingak pa iti pinanawan na kami. Ah, um, pagawanan ako, anak ko. Pagbabawiyak, di ba nang panaw ko kada kayo, iti ama. Di ka agdanag, mama. Saan kayo akagura? Nga uray kayat kayo kumaasidiran. Ngam itata nakita kayo manan. Rumimbaw lat tati panang ipatag ko kada kayo nga inak. Kailiw kayo unayan, mama. Anak. Anak ko ay, kailiw ka matan. Matpat din ka unay, anak ko. Patpatkan kayo, mama. Sana ka nagimulay ti sakit tinagam kada kayo. Isuasan kayo kumana pumanaw. Tagdadan na tayo manan kada papa. When anak ko, dito'y ako nitiag na na yun. Katagyaman at turay kasi tinararamid ko iti kalabas. Inawat daklata iti amam. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ay, Na, aguyak ka manan, lakay. unay mga minan da ito'y nga uyak kaya. Kasano ayaket uray na lamag. At di kamot nga minag-sweater. Agimbag to malada ito'y bakit. Ay na, denggam nga dagiti ibagbagakken ka ah. Lakay ken baketan, isuanas ken nasalwadan dati salon atta. Ala, mabitlaan tay nakagangar iti laya. Tagsalabat ka man, lakay. Alaman nga ron, bakit? Hello, nanang. Aping ay mawag kayo. Disturbo kayo iti trabaho. Ado ti trabaho dito office. Iso adi kay man mang disturbo. Kasano mga men, anak ko. Mailiw kami kada kayon. Mabalin ka di sumarungkar kayo met diti probinsya. Anya? Kasta ngamin ti bilin ni tatang mau. Ken adak umapay ibagak. Mabalin ka de nga gindawa kiti kwartam. Haguyak ngamin ni tatang mau. Ken inak ko maipakita iti doktor. Awan ngamin maitid ti kabsat mo. Ay! Kunakon kat. Aday tatalaga ti gagarayo. Iso ngay mawag kayo. Nala! Bayan nyo tamang ipawita kiti kwarta. Ay na, agyaman na kanak ko ha. Kwarta latan ti pagkitkitaan nyo kada tao. Ipakita ngamin iti doktor ni tatang mo, anak ko. Wanan! Mangipawita kiti kwarta yung bigat. Sige, i-off ko ti cellphone ko tani adupay taramidag. Bye! Ay, makapasuron. Kwarta man ang tikid dawan da. Nang ipawita kiti 2,000 kadananang kuraon. Ay kat nasayat Pawitan matida. Takasapulan damat. Day talatan nagdawdawat iti kwarta ti amuda. Bakit? Kanlakayan dagiti dadakkel mo, Lisa. Iso panunutom ko mamatida. Siyakla ka na yunan. Jikabsat ko ngay. Di na pa'y maikan matiday ti kwarta. Ala, bayaman. Ken mangi-file kay ti leave mo. Ta sumarungkar tayo kadakwada. Sana bale, tadamat ko tse tayo. Mapan tayo iti rabi iti biyernes. Ay, isupe apagbannugan day ta. Nagado ti aramida kiti opisina. Anya? Kan may saan mat nga isuda tinang paadal kanya. Nakaadalak babaan ti bukod ko abannog. Nakasano ngamin. Day talag sugsugal tararamidan idi ni tatang. Amin na kwarta na ipan na iti sugal. Bakit? No mangabak, awampay gatangan na abagas wano sidaan. No dikat ipainom na kadagiti pada na abartek. Ala, husto daytan. Nabayag daytan. Katpatya ka nagbabawyanan ni tatang mo. Agbabawi itan at talakayon. Kasapulan na nagiti anak na. Tagkapsutan. Ngam na iti, awampay bibiyang na kada kami. Mangan kami man wano saan, awan bibiyang na. Ay, lipata mong tiguram iti amam. Saan na nasaya at nga gimulmula ka iti sakit tinakam. Bakit?
Nanang, anto'y tinatang. Kukuha yung timay sa repet. Ay yaman na Ben, anak ko. Kumusta ni tatang? Sagay sa langan ti uyak na. Nagagagas mo. Pasensya kayo nanang tawan mo't ngamin makukwartak. Nadaman kwartak. Umdas lang nga igatang may itibagas kung sidaan. Ay kuwan Nangro na ta mga rodan na kyaw. Mas importante da. Kat na kami kanita atang mau awan parikot. Nagmula-mula kami itinatang. Imbag lang ay ilako may. Ay, uwan gayam nanang. Anyate ko na ni Manang Lisa. Agbakasyon da ka di dito eh. Diya ka mo anak ko. Taano ka no matitrabaho na. Mayat ko maano, sumarong karda. Tap nagkikita tayo mat. Ay, sapay ko maata sumarong karda anak ko. Kaano na di naudi ang nagbakasyonan da dito eh. 5 samot tinatawan tinapalabas. Uwan nga Rod, iso aka iliw kung di kabsat mo. Bakit? Ingkad din kung agbakasyon tayo di lugar yo. Sarongkaran ta dagiti naganak mo. Kaya't inton sumaron no, sarongkaran tayo mat dagiti naganak ko. Adula amin, manaktakla dagita. Di ka man nagkasta-kasta bakit? No kaya't yuti sumarungkar ka dagiti dadakkel yo, ingkay lata. Sana ka sumurot. Apay ka di akasta ka. Sarungkaran ta dagiti dadakkel ko. Tapno niya, tapno ikanta ida iti kwarta. Gastos laday ta. Basta sarongkaran tayo da. Ay, sanan! Awan ka di talaga ti panangipatag mo ka dagiti dadakkel mo. Apay, impatagda kaya dagiti naganak ko. Ang bakit? Ammo matibiyag ko idisan aya. Rigat ko amin na rigat, lakay. Ayat ko lang ti makaadal. Idinto ta ni tatang, takawon na pa'y ti matgadak. Imbis nga ramata kiti panagadal ko. Isungay ta, tunggal agkid daw da iti kwarta talaga makapungtutak. Nay, day talang ti ginatang mo nga isang put tayo kadananang mo. Katuwa na. Jay law manay akanan tayo aging katmalpas ti bakasyon tayo. Ay, nagimot ka matin. Gumatang ka mat iti abasto dananang mo Itan niya aga po. Antay nga ro dan. Ingka kita ang dagiti anak mo. No nakasagana dan, tayin tayon. Naimbag man ta nagbakasyon kayo. Wan, bayaw. Agpasyat ka mga rudan. Una. O sige, agpagatang ka iti arak. Ne, anya dinangag ko. Anya ti pagatang mo, Raul. Arak, bakit? May salang mo. Kakaisuna nga ita kami lang agkita ka ni Bayaw, Ben. Ay, san? Oy, Ben. Numakay ninom kay Tarak. Ingka gumatang no dakwartam. Bakit? Mas dawa ka. Apay nga nga da ka ditoy. Tapnan niya, agikil ka. Agbayin ka mamut. Ay, saan kumamat akasta, Ay, bakit? adula amin nga mom, Raul. Kat si kamot, Ben. Agawid kan. Ha? Pinagbigyak lang ni Raul nga agbakasyon kami ditoy, nanang. Tatang. Hanggang no siya. Ay, awan ka po na nga umayak pa lang ditoy. Anak, di ka agsaw iti kasta. Tas ibibiyag kami pahimot ka ni nanang mau. Apay, Lisa. Nasakit ka di tinakam mo, ta pinilit na ka ti asawam nga agbakasyon ditoy. Wan, nanang. Ngamin, gastos lang. Amok, anak. Kasta ti pa nagsasaom ka na kami. Gaputawan pulos ti na itulong mikan ka. Hindi agad adal ka pa ilaang. Himbag man tamuyo. Sa itatag sakit kayo. Syaklat tatawagan yung agkid daw iti igatang yu ti agas yaw. Ha? Ay naahawan ba't nga ron sa balya pangibagaan may anak ko. Adama ni Ben. Ado ti anak diya adim, Lisa. Kan awan nga min masnop apanggadandang agasawa. Kat, basol ko pa'y? No kumata nagpursigyan nagadalakas kanyak. Di ada kumama na sa yata panggadan na. Nga manyangay nga ron. Kat inununa na mo ti babae. Diyan niya ngay, sikog mat asikog ti asawa na. Ay, tapna mo yo. Saan kayo kumakat a responsibilidad? Agasam dayta. Umdas la kada kayo ti panangyanak nyo kada kami. Hangam,
Di yu inaramit ti responsibilidad yu, kas naganak mi. Agasam, elementarya ak pala idi. Ngam, mangmanggad akon. Kalpasan na, alaan nyo pa iti matgadak, tay gatang nyo iti bagas wano asukar. Wan, anak ko. Amo mi dayta kaninanang yaw. Amo mi mat dayta tiga puna akas lalinipat na kami na naganak mo. Imbaga tamo yu. Nakaadalak, ngawan na itulong yu. Mala anak ko. Saan kami na dumawat iti kwartakan ka? Yawid John, nagita sa bati ng bak, Raul Barok. Imbag lang ay palumyaw. Dipeg kan lakatan nagita sa ba. Uwan tatang. Agyaman na ka. Kan nagkali kami kanina nang yu iti kamutay, tapno ang dayawid yaw. Ramanan yu mat ti kamutay. Sana pasig at tinapay ti kankanan yaw. Uwan tatang. Agyaman na. Nanang, nagawid gaya man daman ng Lisa? Wan, anak ko. Nagsakit ti pa nagsasaw na, kaputan nakaadal. Wan nga road, nga may na, saan mo nasakitan dayta? Kamsat mulat ta ni Lisa. Gapo ka dita nakaadalain, nanang. Awan mo ti dakas ngay naramit ko kunkwa na, tapno kas di ti ibaga na kanyak. Pinabainan na iti sango ti asawa na. Nupay kasta, anak. Saan ko mga agsakit tinakam mo kankwa na? Kamsat mulat ta daytay. No nasakit man tinakam na kada kayo ka ni tatang. Saan na kumamot nga iraman Imbaglaangan ta nakapagtapulak iti day agundaway, kat pimanawak langan. Tano saan? Pinagsasawak mo't kuma? Nasayaat mo talimiklik ka, anak ko. Iti kasta, saan naman ayunan ti parikot. Inlutom gaya man dagiti kamuti, bakit? Wana, kanan tayo Sayang mo't may padawat kulaan. Amon bakit? Uray na sakit ti panagsasaom kada tatang kananang mo. Ang naragsak dalata ng tad iti sabakan kamuti. Anyaman ti kayat mo nga ibagan. Sana nasakit tinakamdakan ka, tanak da ka. Kamute kan sa balaan. Di uray di danang tad. Kabalak mo ti gumatang iti kasta. Sana kasta ti kahit ko asawan. No di kaya't uray man diti panagsasaom kadakwana, naragsak dalata. Ngamin, anak da ka. Sige, lamutan nyo amin dagita kamute. Jak pagtatakkunan dagita. Anya? Apay ka di anagrigat ka ang makaawat, Lisa. Gapo ka di tadi adal kan? Awan serbi na anak kaadal ka no nagalas ti ugalim. Anyat kaya tasawon day tabagpak, Raul. Sarong karakta kiti dadakkel ko. Imawag ni nanang kat masakit ka no ni tatang. Siyaklatan ti agawid. Ni, saan da kami nga isurot ka dagiti anak ta? Saanan? Ngamin. Amangan no pagsasawa mo't dagiti dadakkel ko. Akas iti panagsasaom ka dagiti mismo a dadakkel mo. Anya, Sana perpekto dagiti dadakkel ko. Takaskan ka. Siyak lang tinang paadal iti bagik. Gaputawan na itulong kanyak dagiti dadakkel ko. Takaskan ka. Manginom ni tatang ko. Kat ti inami lang tinang isaksakad kada kami. Hanggang sana kakaskan ka nga aging gayta. Kat nasakit pa lang tinakam na kadagiti naganak na. Raul. Diyak kaya ti ugalim, Lisa. Managimula ka iti sakit tinagam. Tang, awatan nyo dati pansit nga ipadigok kada kayo. Kasangay nga min buridak ko. Hanggang pansit la tilinuto mi ka ni bakit. Taday talang ti kabalan mi. Idiso ko na dito lang misahan to, panglaan nyo. Wan anak ko, katagyaman kami. Ben, anak. Saan ka di nasakit tinakam mo kada kami kanitatang iyo? Saan nanang? Siyaklahunay anak, ngamin. Saan kayo pinagadal ni manang mo? Anya nga nga tatang. Kat sugador kayo mat ide. Wen nga raod.
Naladawan ti amin, hindi makaamirisak. Sana balin tatang? No sinayat ko kumatibiyag ko, kahit nagadalak akas ka ni Manang Lisa, mayat ko matibiyag ko ita. Anyangay nga rod, kahit nangasawa ka dagos tatang. Pakawanan na anak ka. Saan na day tati panunutan nyo tatang? Kan may isa. Saan kaya kagura? Tapara kanyak. Amin tayo katagkam mali. Saan tayo perfecto tatang? Kat ni manang mo, jak mababalaw. Nuaging gay takot kagura na kami. Ang saan tan nga ikan ka no day taagura ti inauna nga anak talakay. Tinapatag, nasaya at tibiyag da asa nga pamilya. Kung bakit naragsakak para ka ni Lisa. Bakit? Inaktibay nagitimula ta sa ba? Taim bagla nga ilako ta no malom. Hey, hagmulak ta iti sabak, kanda dumapay. Ay, sana bali tayo jay igidla ti dalan mait. Kain no da maapit, para manantamay dagiti akindaga. Ala, ingka nga rudan, kataganad ka ah. Ewan bakit? Siyak mo't, inak sa rungkaran dagiti mulak akamote kan pambarak mo't ang tagugot. Tapno da si daan ta. Isaw-saw taman iti kamatis nga dabugong na. Ewan, naimas da ita. Ala, agan anad ka iti ipapan mo iti umam. Itam ti dalan mo ah. Onay kan, kasla akmat laubingan. Kat uray si ka agat nat kamat. Kitaam tamangan kit dimot no day tatumang mo ti matagbat mo. Imbis ajay saba. Ay, uwan. Unay ka na ya. Expert da ito asawam. Kunamsa. Tatang! Tatang! Nilulo! Ha? Apay anak? Apay nilolong? Nakita kay di kasabaan! Nakaidda! Ha? Kasla na tayen! Anya? Ay nalakay, apay ngay. Adya nga minti nararamid mo. Sigun ko ni Tata Cardo. Kinagat ka no ti ulag. Sigun iti nakita na sinyalis iti bagi ni Tatang Nanang. Adya matan. Nakasalsalon at ka. Ang mapay kaya kastoy matang tinagbanagam. Nanang, Benanakawanan ni tatang yo. Sino nga iti kami nadangkon. Nasaysaya at numatayak kumamatan. iti kagsaw iti kasta Nanang. Total bakit akmatan. Awan matlat serbig agbibiyag. Kaputo na tayo damayo. Gusto Nanang, di kagsaw iti kasta. Uray awanan ni Tatang. Tanda kami pa yung magkalag iti apuyo. Tanda kami ti agbali na kabinadang yaw. Itan ti Maudi Arabi iti pan nakalamay ni Tatang Nanang. Santa ka di nga ipakaam mo ko ni Manang Lisa. Saanan, Ben? Tano ipakaamuta. Kunaan nanto man ang akwarta laang di kasapulan ta. Uray pay, ipakaam mo talat Nanang. Uri saanan. Saan man? Ala, siyak ti umawag ka ni Manang. Kat! Anya kumakanyak no natayan ni tatang. Awan maramida ka. Tadyak mo't tanggal tibiyag na. Sige, baka mo ka. Ngayon baka mo klatakin ka Manang. Kasta pa nga bye. Dagiti buwisit itibiyag ko. Kanayon daklarang-rangan. Naitabo ng tibang kay ni Tatang Nanang. Ben, anak
Di kag sangitin, nanang. Nagsakit ti barukong ko. Kasta talaga, tibiyag ti tao, nanang. Di tayo mo ti pagpatinggan, tibiyag tayo. Naduma-duma ti wagas, ti ipapatay tayo. Awan pilpilyan na. Ubing man mo lakay. Tatibiyag ti tao. Ti Diyos lang ti makam mo. Alaos to, nanang. Di kayo unay agliday. Tama nga na makapadakas kada kayo. Agawa am tag-drive, Raul. Relax ka lang, bakit? Makadanon tayo lata. Narigat ti agdardaras launay. Amang ano madisgrasya tayo. Kaya't ko makadanon tayo dago si Jayan Dananang. Kas itinakunak, makadanon tayo lata. Pagkalmaan tirik na. Makatulong kan ka na ita. Tatang, pagkawanandak ko, ma. Apay nga sandak nga inuray, tapno nakita ko matibang kayo. Sagbay nga intabon da kayo. Manang, Ben, apay di mo yung magakanyak ti tabon ni tatang. Tanaka umayak kumadagos. saan ka ni nga kung ungot ka, edi mawagakan ka. Tay pakamok api mo sa ini tatang. Nagalas ti ugalim. Managimula ka iti sakit tinakam. Kat mismo pa'y adag iti dadakkel mo. Gapo ka dita nagkurang da kadata. Kat kastanti isupapak mo kadakwada. Nakaadal ka lang baban iti bukod mo abanog. Ngam linipat mo dagiti dadakkel ta. Panagkunam ka di. Kat sana nagbabawyan iti atang ti kinaresponsable ng ama. Pagkawanan na ko matatang. Gapoy tinaalas nga ugali nga yung pagpakita ka na kayo. Itapay tapin mo sa ini tatang. Sana namang ngagdagiti bagbagang manang. Kat tinagalas nga ugalim. Aturam ko man. Iti kasta. Sana tumulan dagiti anak mo ka. Malaksid ang managimula ka iti sakit tinakan. Napanagkal ka pa'y manang. Gura tinagturay iti kaunggam. Awan serbi na ako nam anakaadal ka. Nukas tamot ti ugalim. Pagkawanan na ko, ma. Ading ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Miko, makaumay ka kadinton bigati balay? Mabaling kalimit saan? Group project tayo, teramidan tayo, Iso anas ka nga datay amin. Wan, ang mga nusanda ka palubusan da uncle mo. Agpakada kiti nasayaan. Kiniring Pasko pa'y amin dagi tinaskan ni Jabalay. Iti kasta, awan ti makagapo, tapno di na palubusan. O sige, namnamaan ka inton bigat ha? Wan, Karen, umayak nga umay. Sagbaya mapan kay papanam. Ilabang pa'y dagiti kawas mi kaniantim. Malawag. Ha? Unang kel, ang mabalin ka din bilang ta saan ko amalpas kat ituloy ko inton sumang petak. Ngamin, group project karamidan mi. Saan? Naske na malpas mo amin. Gapot ad napapanak iton bigat. Kat kasapulak ti adu apagsukatak. O sige, aglaba ka rodan angkel. Saya atem ti panaglablabam, ha? Diyak kaya ti palpalaran. Nang runa dagiti branded akawas ko. Annadam asaan na mamansyan. Wan angkel. Salbag ti bakla. Awan na talaga ti amuna trabaho. Apay ka dilakay. Anya ti pagungungtam. Kitam ti pantalon ko Nay, branded da ito'y. Naman saan ang ti pantalon ko. Ay, anya nga tayo tingkas-kasta na naglaba. Anya? Sumagpet tula day bakla. Una yan day ti amiko. Sapay day tadye pantalon mo anangina. Huwag nga rod. Diyak pa'y nausar itinapayag. Dinadalanan. Ala, kasaritam no sumangpet.
Agsagana day dya, bakla. Saan ka kadiya makaaw-awat? Anay ko, apay nga tinong padaklat tanangkal. Kita tinamay iti pantalon ko. Anyat ingkasta managlabata naman siyaan. Ha? Imbagakan ka saya atom ti panaglablabam. Ngam saan ka makaaw-awat? Pasensya kayo, nangkal. Diyak mo gagara. Di ko namkindi, ingagaram salbag ka. Isu siguro ngayon padawat na kadagiti akin anakin ka, gaputa kasta ka. Awan sir bem! Anya? Libre ti kanam dito balay. Da kami ti makaamu iti panagatal mo. Basit laabanag ti maitultulong mo kada kami, ng palpakmat. Uncle, Maminsan pa'y nga ramidem ti kastoy. Oy no, jak amu ti ramidakan ka. Oh, apay akas ta tilang ami ko. Kasla nagsangit ka? Miko ko naman Mika, kung naklangarudan tiyawag mo. Alawanan, Mika no Mika. Apay, anda ka di parikot mo? Tsaka mo, nanya ti aramida kiti biyag ko, Karen. Diyak kung kabalan ti mapaspasama kanya. Ha? Apay, anya man ang tinaramid dangkal mo kan kaya. Amom, Jack matinggagaraan naman tiyan di pantalon ni Uncle. Ay na, kasangsangpot ko lai di rabi kat tinungpana kon. Ha? Basit mo tinagbidot ang kabanag. Yan para kadakwada kat nagdakkel. Ay na nagriga ti kastoy friend. Siguro, no si Bibiyag pa'y dagiti parents ko aging gaita. Nalabit asana kas ti mapaspasamak. Ay, unay mo tan uncle mo. Mismo pa yung uncle mo. Ngamkas na titrato na kan ka. Wan nga ron. Impagarob ko ang ipatagdakas pod nung anak da. Angam saan met? Siya ti babaunin tayo di balay da. Uray biddo na giti anak da. Siya patla ti mapabasol. Ne, apay ngay, kanayon kamutan amarabyan sika, Miko. Pasensya kayo, auntie. Diyak namin nakalugan iti paawi da. Nagnag na ako, tawan pamasahe. Di ko namkit de. Isad sa jam tap numaliklikam dagiti trabaho dito'y balay. Libre lang arod amin na nakasapulam, sadot kapay lang. Ay, no si bibiyag la kumadagiti dadakkel mo, isublida kan kadakwada, awan serserbem. Anya? Ala, kartigam, inkainawan dagiti nanganan mi. Lepasampay amin at trabaho ijay kusina, sakbay amangan ka. Ne, apay, agisang ka itiin na po'y? Walang kel. Diyak pa'y ngamin nangan. Niya? Ket, dapat imbati da ka nama. Nakita kami ng uncle, ket saan mo ta na mabalin na kanin, gaputa. Itip jita dayo itay. Ket, anya nga ruti kayat mo? Da kami ti mangan iti-itip. Saan mo ta, uncle? Ang kanin ko mati aso mo na dahi jay. Niya? Noan niya ti iba ti miya kanem. Isulang. Saan ka nga gisang? Mawatam? Anya? Ala, inkamanganan. Nakapilpili ka si kabakla. Kunamlan no ado ti may tultulong mo dito balay. Agarte ka kid din na tao. Unay mo tinday ta nga aramid dakan ka. Kasla saan ka tao iti kasta pampamahian da. Win nga ron. Nadala ko mababali na pagkamangak. Pumanawak lang na di balay da, uncle. Ha? Diakon maanusan tira aramiden da. Amom, at dagayam uncle kong agsapsapol iti kadwa na iti balay na. Iso na laang tasan adito'y lugar tayo. Kasta aya. Wan, awan asawa da nga uncle ko. Iso nga awan anak na. Kat agsapsapol iti mabaling na atulungan. Pagadalan na, iti kasta, adamot tumulong kan kwa na no lumakay. Kasta ka di? Ay, siyak man nga ron, friend. Iti kasta, makapanaw ako ni di balay da, uncle ko. Sigurado ka? Wen. O sige, kasaritak ni nanang inton malam. Ibagak kan kwa na tinagsaritaan ta. Iso na lang, tamaya dayo ka kanyak na bilang. Okay laeng. Sana bale. Taagsarak tan tulat ta. Kan agtali na idlat ta ti panaggayim ta. Tinapatag. Makapanaw kan iti sidong da uncle mo.
Maasyanak una yan kan ka, friend. Nasinput day siya kabsat ko, Mika. Kinapudno na, inawaga ko, naibagakon kan kwa na ti maipapankan ka. Kasta ka din, Nana. Agyaman na kada kayo, ah. Awan na nyaman na. Ngam kasanon nga numamuan da uncle mo daytoy. Nagpakada akon. Awan mo't bibiyang da. Kinapudno na. Agkakasakit pa at imbagbagada kanya, da uncle kan auntie. Gapo iti pa nagpakadak. Anya? Iswa pagyamanak. Gapo ta saan da kalinapdan. Ay, unay mo tindagi dyan nga agasawa. Nala, di ka madanagan. Da kami ti tumulongkan ka. Basta igad mo ti panagadal mo, ah. Saan at yararamidan da kan ka tilapod. Tapno sumaya at tibiyag mo. Naulpit unin uncle ko. Iso pagyamanak unay da Nana Sandra. Nangro na ka ni Karen. Ta tinulungan da. Tapno makapanawak iji balay mi. Ay unay matanday dyan nga uncle mo. Uncle mo pa'y matamis mo. Uwan nga ron, tata. Nagsakit na panunutin, tikas di atrato da kanya. Iti mano atawon na panagnaad ko kadakwada. Pulos ajak na rik na napatega kadakwada, tata. Kasta ka day. Ay una yan. Nagamala, lipatan mo day jay. Tinapatag ka nakapanaw kan. Saan mo mapadasan dito, tinapadasan ijay. Igad mo ti agadal, ah. Siyak ti makaamaw, iti amen. Pagyamanak unay. Awan anyaman na, Mikaw. Nagmayat mo ti kastoy. Bumangon na ka nakasaganan ti pamigatan. Uwan, tata. Nasapa ka nagriing tapno agluto iti pamigat. Magusto ak unay da ito'y lutom, ah. Agyamanak unay, tata. Naglaing kagayang magluto, Mikaw. Bala, mga tagarudain. Kalpasan na, ingkamutain. Ta mga numaladaw ka. Sakton ti makaamaw dito kusina. Hello, friend! Hello, Mika! Kumusta ka matan? Ay na, nasayat mo't, friend. Nakaragragsak ak unay. Gapot na nagsingpot ni Tata Cardo. Wan, nasinpo ta talaga ni Uncle. Awan palikot kan kwa na, friend. Ay na, wun nga ron. Saan pa naimot, ah? Ipaay namin nakasapulak. Nasayaat nga rin no kasta. Iso asaya aton ta agadal, ah. Hindi kasta, makaturpos ta adwa. Ay, day ta talaga ti pang pangrunak ita, friend. Kakonsentrate iti panagadal ko. Gapot ta kayat ko amaragpat ti arapaap kong agbalin a nurse. Manumatan atawan tinaglabas. Nga maging ito. Saan pa'y nagparparang ni Miko dito'y balay? Kanya kumangay no saan nga umayak parang. Siguro akit at damatan ni syudad nga agtrab-trabaho iti parlor. Oh, Isulang mo ti trabaho ti bakla. Awanan sa bali nga muna trabaho. anya. Nasayat mo at numayak parang. Kahit at damatan maipanakil na. Ang no umay lang a baklalata nga awan Sir Selvina. Orasanan, mangin papain. Anya. Ay, manulabulan ng teorayain. Makagraduar kanton, Mikaw. Uwan nga ron, tata. Kasla kaano la day di imayak dito eh. Ah, Mikaw. Awan ka di ti plano, mamapan sumarong ka rijayan dang kilmaw. Ijay nagyan na miday. Ha? Awan matparikot no sarong karamida. Kwa, tata. Saanan? Ha? Amok matla saan daan naragsak para kanyak. Kansipod pa'y. Marik na kasanak ang napatag kadakwada. Ngamin, no napatigak. Hindi pa'y lako masinapol dak. Nga maging kaita. Hindi dak mat sinapol. Ha? Sarong karakto ida. Nod dan trabaho. Hello, Manong. Hello, sadra din ko.
Kumusta kay dita? Nasaya at latamot Nimi ko nga ay kumusta mo tan? Nasayat, mate. Iso ngay mawagak, tawisin kayaw, into naggraduar. Ay kawon umay kami. Ay na, sigurado ang maragsakan ni Karen. Bala, namnaman meti yung mayaw, Wan manong kardaw, sigurado. Ay na, congratulations, Miko! Ay, thank you, friend. Kan, agyaman akmat kada kayo, Auntie Sandra. Nangruna kada kayo. Tata. Awanan yaman nami ikaw. Tinapatag nagraduar kan. Wan mo't ngagpaiso, Miko. Ay na, magkakaran na ka mangawag kan kay ti nurse, Miko. Agyaman na Karen, my friend. O anya, naisaganam ka di amin nagitinas kan nga laan tayo. Wen, adami na ijalugan. Nasayat nga rod no kasta. Awad gayam, in-check mo ka di tilukan no awan problema. Ay na, siyak pala tidamagam. Amamutan kanyak, tunggalad na pag natayo, nakasigurado tilugan. Nasayat nga rod. Ayabam nga rodan da Jenny kanre, tayo matan, ang mga nuimunan dagiti kakadwa tayo. Ay, Kitam da ita panagmanmanehom ben. Itay kapayasuyab, asuyab. kalasan na nairuam kanya. Inton kuan mairidop mo. Ben! Deras mo tanday taturturo nga! Ay na, agyaman ak unay ti panang sarungkar mo kanyak dito yung hospital, Ay na, awanan yaman na. Si kakit dimot. Nakaragragsak ak unay. Gapotam umay kalata sumarsarungkar, friend. Ay na, naimbag ka pa. Tamalagip naklat nga umay kumustaan. Uncle Ben, di na pa'y malagipan si ka. Ay na, di mon panunutan da ita. Adan tulat ta ti gundaway amalagip da ka. Kan maamiris da dagiti sana nasayat nga nararamid da kan ka. Ala, adagsang ko ta pasyente, Mika. Uy, Ron, panawan ka biit, Asikaswag naging pasyente. Ay ko, nasakit di baka nawan nga ima. Kastamat na isakak. Oray siyak, nagsakit ti dwa sakak. Diyak maikutiga po iti sakit na... Uncle Ben! Auntie Minda! Miko, Miko, Anyat na pasama ka da kayo, Diyak pagaruban na da kayo gayam ti pasyente. kwa, mapan kami kumaijay ili. Agkasarang amin ti maisakan, kastoy matan tinapasamag ka na kami. Anay Basta ko. ka di. Ala, mabit lang. Dalusak na ti sugat niyo. Kayat mo asawan. Dito'y ka ngagtrab-trabaho, Miko. Auntie, uncle. May sakam ako na nurse ita dito ay. Intuloy ko ti panagadal ko iti pimanaw iti ayan niyo. Intuloy ko latang oray na rigat para kanyak. Ngagtalaklatan iti tao adyak kapkapin ano. Kaslain pustak ti biyag ko iti tao adyak amaam mo. Angem, makunak anagasatak. Gapota nakasingsingpet ni Tata Cardo kanyak. Kaya't ko ti umay sumarungkar iti ayan niyo idi. Ang mariknak ngamin asa anak anapatag kada kayo. Iso, sa anak ko na nagpakpakita pa ay. Ay, sana po no dayta, kanakan. Napatag ka kada kami. Miko, pakawanan da kami kumakadagitisan anasaya at ngay nararamin mi. Kan impakpakita mi kan ka iti kalabas. Amok ang naglablabas kami. Auntie, ayos lang day jay. Naglabas ang dagi jay. Nagbalin akarit kanyak dagi jay. Tapno ituloy ko ti panagadal ko. Gapoy ti da ita akarit. Adak ita ditoy.
Katjak pulos ni Namnama. Dito itayong agkikita, auntie. Uncle. Kasano na ito yan? Saan nga umdas ti kwarta tayo pagbayad tayo iti bills tayo dito hospital? Huwag nga rod. Inawagak itay ni Manang Luz. Ngam na iranamat nga awan kanu kwartada. Kasano nga tan? Naimbag nga oras yu, auntie. Uncle. Saan kayo nagparikot maipapan iti bills yu dito hospital? Gaputa siya ako timang bayad. Wan, uncle. Ay, nakababain una yan kan ka, kaanak. Ay nan, auntie. Ayos laeng. Awan mo ti paggastusak, ah. Adamot basit nga ornong ko. Ken umana ipagbayad ko iti bills yu. Agyaman kami unay kan kami ko. Nakaananos ka nga ubing. Kasta unay ti kinaulpit ko idikan ka. Agan nagtalinadlat pati kinasayaat mo. Wan, uncle. Gaputa mo asaan anasaya at agibales. Nasaysaya at lata tinapakumbaba. Iti kasta, nalagan ti panagbiag. Agyaman ak unay, kaanakan. Sabay ko matagtalin na ti kinasayaat mo.